Tai šiandien su kuo dirbam? Сейчас подойдет. Tai aš pradžioje Начало своих хотел. savo norus papasakosiu, po to Ну, я ačiū už спасибо вчера vakarykščią за streamą. стрим и Aš обдумываю то, что mąstau apie ну, kitų спасение. gelbimą, kad, Есть такой kad užtenka jau Надо kitus перестать gelbėti, visus всех gelbėti. спасать. Dar Еще не nenustoja перестал, gelbėti. что ли? Mes galvom, kad jau tu Подумали, nustoji что gelbėti. устал. Ne, Не, niekaip никак. Я подумал, может, Нобель себе nebaigiau gelbėti. за спасение. Galvoju, gal man duos В этом, Nobelio наверное, premiją что-то есть. už kitų gelbimą. Ну, надо Nu, чем-то reikia заниматься. Не kažko знаю, чем daryti. заняться. Nežinau, kuo užsiimti. Первое Pirmas дело. reikalas. Сейчас Aš truputį jums pasakau. Aš kaip prieš metus jį atvežiau į kaimą, tada kai gelbėdavau visus. Ir apgyvendinau pas Karolį namuose. Kartu su dukterė atvežiau. Aš radau jį, jis gulėjo ant suoliuko ir kartu buvo dukra ir pagailėjau ir parvežiau. Ir pasirodo neblogi žmonės, jisai pats statybininkas ir dabar jisai apsirgo ir atvežiau į kaimą ir pradėjau daug labai gerti, štai nusprendžiau, kad reikia būtinai praeiti seansą, nes kažkaip reikia padėti. Dar kartą, kaip jo vardas? Jo vardas Jurijus. Tuoj patys ateis. Bet jisai pats nelabai supranta apie ką ne temoje, bet jisai nori būti laimingas ir sunku jam suprasti, aišku. O kol kas alkoholis. Bet pas jį yra didelis noras nustoti gerti. Ir duktė Sandra, jie kaip kartu ir valgo, ir miega kartu. Pasakykit dar kartą, kaip dukters vardas Sandra. Сандра. Ir pas ją nedidelė problemos yra su atmintim, kažkokių problemų yra. Aišku. Ir dar kitas reikalas, norėjau prašyti. Aš buvau tokiam festivalė, kai šaunuosi dėl įdomumo. Didinu pažinties lauką ir norėčiau. Ir buvo toks vadinamas dvasinis skirtumas. Ir žmonių daug atvažiuoja, galima tą vietą prašviesti. Jūs suprantat, kad jis atvažiuoja į savo vietą, jūs atvažiuojate į savo vietą ir jūs galite apšviesti būtent savo vietą. Jūs dar netkreipiat dėmesį į planetinę žaidimą. Pasakykime, mūsų yra savo realybė, savo planeta. Ir kokia prasmė visus gelbėti. Ir visus gelbėti. Ir jų buvimas pateikia jiems tam tikrą vietą. Tai kaip čia, kažkam tai viena gera vieta, kažkam tai bloga. Ir negalvo, kad tie tavo norai padėti, nebūtinai visiems visų jos nori. Ir būtinai atėjęs kiekvienas bandys tą vietą pakeisti, bandys pakeisti pagal save. Ir dabar pamėgink pakeisti tą vietą, pakeisti tą vietą, kur tu pats randiesi. Vat būtent tą vietą reikia pakeisti, kur tu pats randiesi, o ne tą iliuziją, kad aš visam pasauliu padėsiu kažko gero. Jie to nesimaitina. Jiem to nereikia. Visi jie skirtingi. Net jie labai dvasiškai labai vystosi.
pas juos visus skirtinga dvasinis vystymas ir ten viduj visokio pavėsio pilna. Aš visus to buvau susidūrę. Aš darydavau seminaruose, mane jie tokie nuostabus, bet ir kai kas atsitinka, jie tokius dalykus pradeda kalbėti. Ir štai daug geriau, kaip jūs savo vietą apšviesit, nušviesit. Ну, хорошо тогда. Ar jūs supratot, Virginijau, apie ką kalba eina? Apie ką? Ar jis jūsų liūdina? Ne liūdina. Не-не-не, мне качает, знаете, я Ačiū Jums, aš pabiškai blaivėjau ir išeinu iš tos rolės pasaulio gelbėjimo. Tik tai paprasčiausiai. Tik tai aš pradedu suprasti, kad viskas iliuzija. Ir kuo to čia užsiimti, tai aš nežinau. Kuo užsiimti? Savim užsiimkit. Visam prasmės šito žaidimo yra save prisiminti. Visas, ką norit, kažką norit, visą, ką daro dėl kitų, jūs iš tikrųjų norit padaryti dėl savęs. Tik paprasčiausiai pas jūs yra užsklanda, kad ta, kai jūs nuimsite, suprasit, kad jūs darot ką dėl išorės, tai pradžiai tai jūs darysit dėl savęs. Šitas džiaugsmą gyvenimo. Tai gerai, viską dirbo dėl to. Esmė tame, kad visi formų gyvybės, visi skirtingos. Ir jums atrodo, kad visi nori prabusti, bet iš tikrųjų visi prabunda netgi dvasiškai, kiekvienam savo name, savo lovoje ir kiekvienas skirtingą supranta tą prabudimą. O jūs norite juos prabudinti. Ne, aš jau dabar šiek tiek daugiau apie save galvoju. Suprantu, kad daugiau savim daugiau rūpinuosi. Norisi išeiti iš tos iliuzijos ir iš to viskas, kas vyksta aplinkui. Jeigu bus laiko, Karlio draugas pasikorė Gerardas toks, jeigu bus galimybė, aš bandžiau su jo tėvu kalbėti, kad padėtų jam, kad kreiptųsi jūsų, bet ar tai nesenai buvo? Tai buvo nesenai, čia buvo prieš kelias savaitės. Galbūt tas Gerardas pats atėjo prašė. Pasakykit tiksliai vardą. Gerardas. Karlio draugas. Karlis pergino, kad nieko negalėjo padėti, kad laiku nepadėjom. O kas jo gyvenime buvo? Tai kažkur kokiai Švedijoje buvo. Kažką galvojo, prisigalvojo ir, kaip sakant, ir iškeliavo iš šio pasaulio. Nežinau, kas ten buvo iš tikrųjų. Norėjau padėkoti, ačiū. Dėl namo atsirado klientai. Ačiū po to, kaip labai nuostabi vieta, labai geras namas po 5 dienų, tai kaip blaivumas atėjo, atsigavimas labai didelis. Dabar jau galima. Ir klientai buvo atėję, apžiūrėjo. Galbūt reikia dar dašviesti, kad viskas įvyktų. Kas dar? Ačiū. Arūnas parašė, kad susitiks. Nesvarbu. Bet jūs pats taip galite daryti savo lauke. Paprasčiausiai supraskit, nušvieskit tą situaciją, tai bus nekiek neblogiau veiks, negu kad mes darom. Bet, gerai, bet kai jūs darot kažkaip tai tikriau. Kol kas jūs mums
ramentai, bet mūsų tikslas tos ramentus paimti iš tavęs. Nu, aš pasistengsiu jų atsikratyti. Nu, galbūt jums neužtenka bendravimo, galbūt mums įdomu su jumis bendrauti. Bet žinosit, kad jūs bet kokią situaciją jūs galite prašviesti, pakeisti, išgydyti. Gerai, aišku. Gal be jo pradėsim, ar jau jis dabar ateina? Nu, jis čia, kaip visada, kaip pionierius, visada pasiruošęs. Nori pradėti naują gyvenimą. Tegul ateis atsisės ir, kaip sakant, nors pasveikinsim. Labas rytas. Sveiki, Jurijau. Jūsų šeimoje, jūsų vaikystė, kokia vaikystė jūsų buvo? Laiminga buvo vaikystė. Vis tik laiminga. Mama viena augina, bet vis tiek jinai buvo laiminga, ta mano vaikystė. O dar broliai seserys yra? Yra brolis. O kaip pas jį reikalai? Pas jį geriau negu pas mane. O pas jūs? O taip, ta alkoholio buvimas, kaip ta iliuzinė būsena, kaip senai prasidėjo? Nuo 16 metų prasidėjo. O kas įvyko? Neatsimenat? Kas tais metais kas įvyko? Kaip nuo jaunystės susirinkdavo kompanija, merginos ir po truputį ir prasidėjo. O vaikai pas jūs yra? Vaikai pas jūs yra? Kaip pas jūs reikalai? Nu, normaliai, viskas gerai. Kas tokie? Sakykit, kas vaikai? Ne, jinai neis į seansą. Ne, mes su ją bendrausim nepareikštą būseną. Kaip jos vardas? Sandra. Nu, pradėkime. O mama Sandros kaip vardas? Sonata. O jinai kur? Ne, geriau su manim dirbkit. Jurijau, mes dirbam su jumis, bet jūsų aplinka taip pat įtakoja jūsų būsenai. Ir tada viskas kaip kad kartu būtų surišta ir viskas per gyvenimą kaip painat. Ir su žmonėmis gali būti apreikšta seansė. Jeigu mes klausome apie žmonės, vadinasi, tai mums reikia. Jeigu jūs norite gauti rezultatą, tai leiskit mums vesti seansą. Tai mes, jeigu norite rezultatą, tai mes prašom korektiškai atsakinėti mūsų klausimus. Gerai? Tai gerai, išjungit mikrofoną. Ir Jurijaus lauką rasim. Jisai randasi tokiai didelė pelkėje ir tokie maži rąstai, per kuriuos jisai bando išeiti iš tos pelkės. Jisai užlipa ant to rąsto
ir vėl krenta, ir vėl atsiranda toje pelkėje. Mes dabar jam užduodam klausimą, o kokia dalis tavęs yra toje pelkėje? Nes kažkokia dalim tu randiesi prie namo, gamtoje su mūsų bendrauji. Jis galvoja, kad jo siela ten randasi toj pelkėje, toj beviltiškoj situacijai. Nu dabar pažiūrėk, kokia dalis sielos randasi toj pelkėje, o kur randasi kita dalis. Dalis tavęs, kur randasi. Kažkur 2/3 randasi toj pelkėje, o sekanti dalis randasi kur? Jinai išoriai žiūri ir žiūri visą tai, kaip autorius koks. O kaip autoris kieno? Autoris knygos, kaip jis mato iš šono. Ir dabar, kurie iš šono stebi ir nori su jam bendrauti. Tu sukūrei tą scenarijų, ar ne tu sukūrei tą scenarijų? Kokia turi būti pabaiga tos scenarijos? Tos tragikomedijos pabaiga, kokia turėtų būti? Išėjimas iš kūno, viskas. Nieko daugiau. Tai yra, tu lengvai sutinki sunaikyti kūną ir išeiti iš kūno. Ir išeis ta dalis iš kūno, nesuprasdama, kas vyksta ir kas bus toliau. Tai ne jo scenarijus yra. Jis dėl ko pergyvena? Tik dėl Sandros. Jisai pergyvena tik tai, jeigu jisai išeis iš kūno, tai kas bus su Sandra. O dabar pažiūrėkim, kas įvyks su tavim, kai išeis iš kūno ir nesuprasdamas, kas vyksta. Kur eis tavo dalis? Kuriais tavo dalis su užrištomis akimis. Jis dabar mato didelį baltą pastatą ir ten daug tokių baltų angarų. Ir visi ten eina, vienas paskui kitą. Ir kiek kartų jau ten vaikščiai į tą angarą pagal pažįstamą kelią. 10 kartų tikrai vaikščiai. Ir dar kartą sutinki. Jis nori viską pakeisti, bet nesupranta, kaip tai padaryti. O kas nori pakeisti? Nori tai pakeisti, ar tas, kuris stebi projekciją Jūrijaus, ar pats Jūrijus nori pakeisti? Tas, kuris stebi. Bet tai jeigu tu stebi, dar kartą paaiškink. Tu tą scenarijų, gyvenimišką scenarijų parašai. tą scenarijų, kai tu kiekvieną kartą į tą patį grįžti. Ne, tai ne jisai parašė tą scenarijų, ne jisai pats parašė savo tą scenarijų. Tai kas parašė tą scenarijų? Tai jeigu tas, kuris parašė tavo scenarijų ir tu gyveni pagal tą scenarijų, tai yra vadinasi tavo sutikimas su tuo, kaip gyventi. Ne, tai yra pažeidimas. O dabar apreišk šitą scenaristą, raštininką, kuris parašė tavo scenarijų.
toks kažkoks taip Какой-то apsireiškia появился старенький. senas žmogus. Kaip Jurijus reaguoja į jį? Ramiai, Спокойно. jis jo nebijo, Он его не боится. bet Но pas Jurijų почему-то вот yra у Юриуса, у него ant rankų, на ant руках, на alkūnių локтях tokie, такие, а, kaip teisingai pasakyti, как это правильно назвать, tai ne какие pirštinės, перчатки, это tai kaip, какие-то такие, как kaip раньше buhalteriai в senovėje бухгалтеры uždėdavo одевали. ant alkūnių, А, tokias Такие ant ткани gumų, tokie, Да-да-да-да-да. tokios medžiagos. O aš dabar Я Jurijui сейчас užduodu klausimą. задаю вопрос. Tu Ты говорил, sakei, что kad ты tu также taip pat написал, buvai parašęs gyvenimo scenarijų. где же он? Ты уже про него Kas живой. pagal jį gyvena, pagal tą scenariją gyvenimo. видит совсем Твое Jis mato visai kitą žmogų, другого человека. tas, Тот, кто kuris vedęs laimingi, счастлив, turi у кого vaikų, дети, anūkų. внуки. Tai visai kitas Совсем žmogus. другой человек. Tai Вообще netgi даже не nepažįstamas su juo. знаком с ним вот в этом Да. воплощении. И вот Ir что kas сейчас вот dabar этот su tuo старик, senio scenaristu, его распознал, kai jisai то pavogė есть он украл energiją. энергию. E, Будем говорить, так, Galim pavadinti scenarijaus sukūrimą ir pakišo, и подсунул ir pakišo savo, свою ar savo, arba savo ir svetimą negatyvų. вот этой душе. Причем он это Ir, выстроил ir еще и как be viso родовую kito, jisai программу. kaip giminės programą dar visą taip išrikiavo, padarė. Nuo tėvo, От отца, nuo senelio, от деда. jam как-то perėjo перешло visą tai. всё. Nu ir einam Ну, į идем giminės родовую struktūrą. Jis, Он сейчас jis dabar проявляет всех, apreiškia показывает visus своих parodo, родственников, visus giminaičius предшественников, вот именно toj в giminėje. этом роду, Taip. Мгм. Kurie, которые kurie давно senai jau išėjo ушли iš šio уже, pasaulio, некоторые не kurie признавали jo его visai вообще. nepripažindavo. Nesvarbu. Aš Неважно, dabar я Jurijui, сейчас предлагаю Юриусу зайти вот в aš более siūliau глубокую Jurijui программу. eiti į tos programos Ворованных. pagrindą. Jis mato vėl tą patį Видит опять этого деда, senelį, kuris который kuris прямо вот вклинивает. įklijo, Да, он į- вклинивает в каждого. į- Вот įterpia успел родиться, он уже ему įterpia причитывает gyvenimo жизнь. scenarijų, Кто ему дал, tik кто ему gimė, дал jau входить, įdeda tą ключ, scenarijų gimimo. Вот. O kas jam davė šitą leidimą, šitą raktą, kaip jis gali patekti? Tokia apsireiškia moteris, Женщина. jinai tiesiog Она просто užsiminė dėl to, kad занималась тем, что ходила užsimdavo по to, kad всяким vaikščiodavo pas visokios знахарям, išminčius, visokios гадалкам всяким. И хотела pas своего мужа защитить. žinionės ir Ну, norėjo, от того, чтобы ir norėjo, был ir только norėjo куда savo смотрел, vyrą не apsaugoti, пил. kad jisai negertų, kad niekur nevaikštų, į kitas moteris nežiūrėtų. Тут же ей И- вот этот такой сценарий ir всем toks scenarijus, дальнейшим ее потомкам tokį scenarijų распределил. visiems ir ateinančiams kartoms А где parašė. сейчас O она? kur, o kur dabar jos sąmonė, jos siela, kur jinai randasi? Yra toks plastas, Это такой пласт м, под землей. po žemė, jinai ten randasi. Она там находится. A jinai gali Она išeiti может выйти на bent общение? bendraujimui? Gali išeiti.
Может. Ką jinai mums pasakys? Скажет она. Вот Юриус вообще Jurijus сейчас aplamai ką nors задает klausia ей pas ją, ar jis вопросы. adekvačiai ją Воспринимает. priima ir jos informaciją. Jis labai nustebęs. Он очень удивлен. Jis Он это и kažkur подозревал в įtarinėdavo, kad глубине širdies души, gilumoje, так скажем. kad А O jinai она apsireiškė проявилась такая какая-то в каких-то kažkokiuose оборванных apiplyšusiuose daiktuose jinai apsireiškė. Jinai sako, kad Она говорит, что хотела только удержать kad рядом jinai norėjo tik tai человека. išlaikyti savo Она mylimą не думала, žmogų что все šalia. потомки Jinai negalvo, kad Как visi ты не думала, что удержать своего visi любимого человека paklius tą два pačią programą. O tu negalvoji, kad некорректных kažką tai išlaikyti yra visiškai nekorektiška. удержать еще и своего. Когда Kada tu его определила nusprendė, kad своим, jisai tavo? когда ты у него забрала Kada право tu paėmė savo собственности на себя. teisę savintis jį savo. Jinai sako, Она говорит, понимает, что, наверное, jinai supranta, kad čia yra kažkoks egoizmas. был. O dabar А давай pažiūrėkim, kas увидим, что tavyje. в тебе управляло Kas vadovavo tavo norais, твоими желаниями. baimėmis ir poreikiais. М, Toks kažkoks tai Такой какой-то į mažą маленького зверька žvėriuką похож. panašus. Kažkokį barsuką. Как будто барсука, что ли. Такая Toks ne visai недосущность какая-то. būtybė. Kaip jinai Как reaguoja она į... реагирует на него. Она Jinai его jį mato ir видит и žino, kad знает, jisai что он viduje внутри buvo. был в этот момент. И Ir вот toks, такое у него желание ir было toks все тащить noras к buvo себе, viską к savo себе. tempti. Bet jeigu tu jį Если matėjai, ты его видела, kodėl tu почему ты patikėjai повелась tą būtybę? на эту сущность? Jinai sako, kad nieko negali su ją padaryti. Keista. Tada Давай suprasim, тогда kas поймем, tu кто ты. esi. Когда ты пыталась с ним что-то Kas, сделать, кто ты dabar pabandykim suprasti, kas tu esi be каких-то kokių игрищ išorinių žaidimų. внешних. Joje yra В ней есть energija, энергия, tik tai jinai tokia Только она такая daugiau более- žemiška. земная, так скажем. Мгм. Gerai, kas kitas Более Другой klausimas? вопрос. Почему Kodėl, эта сущность сама не может сделать kodėl то, ta что būtybė требовано negali от тебя? padaryti to, ką reikalavo iš tavęs? Todėl, kad jinai, Потому что она полностью как todėl, kad jinai kaip parazitas pilnai priklauso nuo žmogaus, kaip nuo batareikos. Вот. Tai yra, То есть она vadinasi, от тебя nuo tavęs зависит jinai в priklauso. любом Tai kame jėga? Причем ты сейчас Dar говоришь, tu я sakai, не kad могла negalėjai nieko ничего padaryti. сделать. Tai kuri, kame jėga? Ir dabar pradeda suprasti. понимать. Ir eina Вот, идет распаковка, и что происходит с этой ir kas сущностью, darosi с su ta этой būtybė, единицей, ir kas su ta воронком virtinė сценариев, vaktų scenarijų, su tuo канцелярских рукавах. seneliu, kas vyksta, kas darosi. Visą tai Все это virsta į kažkokį превращается tai в какой-то dūmus. дым. Visas Прямо paveiksliukas Вся картинка virsta į dūmus. Visi tie Все вот эти ryšiai связи, ir poveikiai воздействие, все sugriūna. это разрушается. Ir Jurijus mato Юриус видит сейчас своих savo предшественников, giminaičius, которые kurie освобождаются от įsilaisvina nuo tos программы. programos. Taip, Да. ir kaip taip И вот tai как jisai он это daro, делает.
И именно даже в проекции вот этого Projekcijų to Jūrijaus, kuris dabar, kuris, к нам kuris обратился pas через į mūsų kreipėsi per Виргиниуса. Virginiją. Pas jį viduj У него toks pats внутри такой же minkštas меховой gyvūnėlis, зверек, который все время его kuris подталкивает. visada jį Сначала pastumė. Iš pradžių уговаривает, pastumė, потом iš pradžių подталкивает, то, что kalbino, paskui pastumė, kad jisai pailsėtų, ką apie nieką negalvotų, ни о чем не думал, išgertų ir viskas būtų выпил, gerai. все было бы прекрасно. Такая же Tokia меховая pat minkšta pusiau būtybė. Ir ką jisai daro, kokią emociją ėmė dabar. Jis Почему-то kažkodėl Юрий Jūris думает, galvoja, что kad эта tai сущность ta это būtybė, его kad друг. ta būtybė Это yra только, jo draugas. ну, так Tas, скажем, тот tas внутренний vidinis draugas, kuriam друг, gali viską которому он может papasakoti, рассказать все обо всем, kuris который всё о нём viską apie jį знает. žino. O dabar pažiūrėk iš А kitos теперь pusės, посмотри с другой стороны, как kaip, влияет этот друг kaip на тебя, на Юрия. veikia tas draugas į tave, į Jūrį. Jis Он его постоянно в это pastoviai į болото tą и заталкивает. pelkę ir įstumia. Ir netgi Даже на į Sandrą Сандру veikia. влияет. Sandra veikia. Jis dabar Сейчас достает этого мехового ištraukia tą друга. tą minkštą gyvūnėlį iš savo kūno ištraukia. Aš matau, kaip Virginijus jam padeda. Почему я это вижу? Вот Ir прям tiesiog ištraukia jį вытягивает его su с kažkokiu такой skausmu, болью, с каким-то su tokiu надломом, надрывом. su sunkumu, ištraukia į savęs tą būtybę. Ir stato prieš save. Ставит перед собой вот эту сущность, Ir такая маленькая, stato tą būtybę стоит prieš save ir jis stovi dabar prieš jį. Ir kažkoks какое-то внутри состояние у Юриуса, viduje какой-то jausmas kažkokio пустоты, tuštybės, beviltiškumo, безысходности, vienatvės, одиночества, pasimetimo, потерянности какой-то, skausmo tokio, боли такой, išdavystės. предательства. Jį daug kartų Предавали, buvo не раз предавали. И вот apgavę. это вот Ir, все такая, как большая ir taip какая-то visą tai kaip река kažkokia внутри didelė него. upė viduje. Ir jis И он niekaip никак не negali tą может эту реку jūrą užpildyti, восполнить, заполнить. tą А ее, может upę быть, надо užpildyti. выпустить Galbūt ją из reikia išleisti iš savęs. Galbūt jai cirkuliaciją, filtraciją. фильтрацию. Ее Tu хочется nori ją užpildyti, bet kitaip. по-другому. Pamėgink kitaip. Попробуй. Jis Вот taip так, kaip, как вот kaip šliuzą atidaro как шлюз открывает, вот так. ir visą tą Вот эта вся река, вот upė, эти все šitą волны, bangos, вся visą tas боль, skausmas, это viskas все какое-то, Черная какая-то. да, это все ir pradeda начинает вот так išeiti выходить. И прямо į ядро земли туда žemės просачивается вниз. gilumą, šerdį žemės, viskas subėga ir viskas lengviau, Сразу lengviau легче, pasidaro. легче становится, Ir ramiau. спокойнее. Jis iš karto Сразу supranta, kad jis ne понимает, vienas. что он не один. Taip. Мгм. Ir Sandra apsireiškia Сандра dabar. проявилась сейчас. Kažkoks Какое-то keistas pas странное juos у них bendravimas. действие. Jisai Он, gaunasi gal jos, получается, kad ради gyvena. нее живет, Jis ją saugoja, ее rūpinasi, оберегает, опекает. o jinai Она jam для него kaip, как ne kaip vaikas, даже не как kaip ребенок, gyvenimo а как prasmė, смысл жизни, taip вот так pasakyčiau. я бы сказала.
O Sandra, А Сандра, она kaip как toks, такой беспомощный kaip bejėgis, котенок, я бы bejėgis сказала aklas даже. kačiukas per gyvenimą. Aklas Слепой kačiukas tai yra котенок. То есть можно предположить, что за слепоту что-то kad дает, per что-то создает. tai kažką duoda už tą aklumą. Pas ją nėra У нее нет самостоятельности, nėra kaip нет навыков supratimo, kaip gyventi, kaip šitam выживания pasaulyje. в этом мире. Jinai kaip, Она вот именно как jai будто kaip, kad ей būtų 3 3 metai, годика, вот toks такой vaikas, kad būtų. ребенок. Мгм. Jinai visiškai У нее priklausoma зависимость nuo от Jūriaus, Юриуса на грани nuo, от воздуха. Вот если nu, kaip, Юриус, Юриус nuo Jūriaus где-то priklausoma kaip nuo случится, oro. Jeigu вот она su Jūriu kažkas задохнется, susitiktų, не jinai, сможет дышать даже. Вот jinai настолько negalėtų net такое kvėpuoti. странное Pas jos tokia взаимосвязь, keista контакт psichoemocinė психоэмоциональный. ryšys su ja. А O давай dabar увидим pažiūrėkim эту tą связь, ryšį. связку. Tai ir Причем iš очень tikrųjų labai странно. keistas. Aš nematau Я не jok, вижу у nematau них связи ryšio по крови. per kraują, Ну, то tai yra есть per giminės родственные. ryšių. O Ну, kas что dabar за toks связка? ryšys su Ну, у jais? них вот Pas именно juos такая, būtent tokia, как kaip будто kad взяли baimė две dvi большие didelės гири giras в ant цепях grandinių и вот так вот их тела ir за kad пояс обвязали и соединили. kūnus aprišo su ta virve ir sujungia tarpusavį. Сейчас Ir mes dabar увидели Сандра Юриус. pamatė Sandra Jūriaus tos giras, Да. tas sunkumus. Ir ką jie Что pasiruošė? они готовы. Jūrijos bijo Юриус ją боится paleisti. отпустить ее, O jinai bijo а jį она paleisti. боится его отпустить. Pas ją Прям didžiulė страх. baimė. А вот как O kaip выглядит atrodo этот šita baimė? страх? Čia kaip Это toks, как такое, м, как такая kaip черная зеленая медуза juoda какая-то. žalia medūza. Ir pas И у Sandrą, ir Юриуса, и у pas Сандры. Jūrijų. Мгм. Kieno jinai? Чья она? Apsireiškia tokia. Проявилась такая большая Didelė, tokia, kaip, каракатица, что tokia ли, būtybė didžiulė. сущность. Tai jos Это ее medūzos. медузы. Мгм. O kas per А situaciją, что за kur tai ситуация, где это įvyko, произошла, где вот они kur схлопнулись jie через susijungia per такой tokią жуткий страх? didžiulę baimę. Tai buvo Просто был момент, paprasčiausiai toks когда momentas, kai пришлось reikėjo выживать išgyventi Sandrai ir Юриусу и Jūriui. Сандре. Ir И šitą momentą, он вот этот момент šitą momentą почему-то закрывает, uždengia. Nuo, прячет от самого nuo себя savęs, даже, не netgi nuo хочет savęs, вспоминать, netgi и nenori prisiminti. закрывает таким каким-то, Ir как uždengia покрывалом. А ты kaip бы su хотел бы это antklode tokia. убрать? O Вот tu это, norėtum šitą, вот этот крючок, šitą, эту обузу, visą šitą nuimti? такой Ar затык tu в голове. Ты norėtum бы visą tai хотел избавиться от nuo to išsilaisvinti? Taip. Да. Jeigu taip, tai Если да, то dar reikia нужно viską вскрыть atidaryti. Visą нарыв. šitą sunkumą. Ему прямо об этом Jam netgi apie tai очень labai сложно sunku prisiminti. вспоминать. Не Neatsimink, вспоминай, paprasčiausia просто зайди. įveik, Вот зайди не просто тем, įveik кто это прожил, ne vien tik а tuo, сторонним kuo tu наблюдателем. užėjai, o kaip Не комментируй, nepreikštų ничего слишком stebėtojų iš интересного šono. не. Просто просмотри это Pažiūrėk į как visą tai. Ну, это даже как фильм. Tai jam labai skauda.
Bet dabar tu Сейчас šo, здесь žiūri, сторонний наблюдатель. Это происходит с одним stebėtojas iš šono. твоим Tu персонажем. vyksti, tu dabar, o tu jautiesi vienas iš jų. Сейчас Tu ты dabar gali можешь priimti принять решение, savo выйти в sprendimą. расширение и посмотреть Pažiūrėti, со ar čia стороны yra на это, keista или до сих пор ar ne. быть в Ir какой-то точке. pamatęs visatos kažkokią dalyje. Ne, jisai gali Нет, он может pažiūrėti iš šono. со стороны. Nu, dabar Давай žiūrim, kas посмотреть, что произошло. įvyko. Paveiksliukai Картинки greitai быстро prabėga. пролетают. Kažkokia moteris, Какая-то kažkokia женщина, kraujas, kažkokie кровь, žmonės. какие-то люди. Останови Paspausk stop kadrą reikiamą momentą. Toks įspūdis, Такое kad jis, ощущение, как будто он kad жил свою жизнь, его жизнь как в jis gyvena клетке. savo gyvenimą, o Проблем. atėjo srautas problemų, Вот этих, šitos skausmų. вот этой боли. Вот в O момент, tuo momentu, когда он kai jisai buvo, сейчас можно его kaip įvėjo tas srautas, dabar galima jį pergyventi, Ты perprogramuoti. Tu что-то kažką pajutai, tu почувствовал, kažką priėmei, что-то принял. tu dabar gali Сейчас ты можешь performuoti savo sprendimą. Jis Он взял ответ себя prisimė за atsakomybę už Sandrą. Ir dabar visas tas momentas, visas tas atkarpa, отрезок времени, да, jis tiesiog он viską прям все это стирает. ištrina ir viską iš naujo А вот сейчас важно к Сандре užrašo. тоже O dabar Sandrai labai svarbu irgi tam momente, находиться в том ką моменте, Sandra что Сандра pasiruošusi готова pakeisti. изменить. Ar ten ne Sandra. Jinai gali viską pakeisti Все поменять tam momente. в этом моменте. Вот там Вот как раз там и я прикрыли ей. Jie ir užspaudė tą matymą. Ну, как бы развитие ее Bet kaip jos vystimasis, kaip smegenų мозга ir и sąmonės сознания užfiksavo зафиксировали на tokiam, одном возрасте. tokiuose metuose. Так я бы сказала. Вот. Ir ten užeinam Туда заходим и ir tą momentą galime į save įsipakuoti. Taip, Мгм. Да, išsipakuoja, раскрывает, ištrina visas tos стирает все visos эти situacijos, ситуации, kur jai būna где ей baisu, было плохо, страшно, bloga, больно, pikta, обидно. skauda, viską Всё tai это ištrina. стирает. Мгм. Ir Jurijus И Юриус в своем savo проявлении apsireiškime ištrina. стирает. как она выходит из этого? Что из Kokie нее blokai dabar блоки ištirpsta, сейчас ką jinai išmeta. сбрасываются? Ir tas Ну, gyrės вот эти гири, во-первых, ištirpsta, растворяются, kurios которые buvo связаны surištos su Jurijum. Мгм. её изнутри, Iš вот vidaus, из iš galvos головы išeina выходят tokie, такие kaip metalinis как металлические пластинки. plokštelės. Из Ir груди, да. Мгм. išskrenda visą Прям tai. вылетает все это. У неё Pas ją начинает pradeda меняться keistis viduje, netgi даже fizika, на физике struktūrinės изменения pasikeitimai galvoje. в голове. Мгм. Поток пошел. O šitas А вот эта ryšys связка su jais, с ними. Ну, вот эти гири, tas да, gyras они dabar растворились. ištirpo, А на fizikai dabar физике это kažkaip как tai проявляется? apsireiškia. На физике они Fizik- просто все время Fizikai visada buvo kartu. Мгм. Tam В том momente моменте, что kažkas меняется? keičiasi. В том моменте, где они
А вот мы сейчас Dabar видим, mes matom tos aštunkojai, tos baimės, что меняется, kaip keičiasi situacija. Они просто Paprasčiausiai visą все вот это. ištrina. Юриус Jurijus как savo бы в erdvėje, своем o jinai пространстве, а savo он в erdvėje. своем стирает все это, Ištrina всех visas этих tas каракатиц, būtybės, viską išima. все убирают. Ir iš И naujo заново выстраивают отношения, заново išreikiuoja выстраивают santykius, vėl santykius ir общение. bendravimą. Tiesiog tokia Просто такое lengva, легкое, свободное, nepriklausoma. независимое, Nėra нет tos вот этой тяжелой связки, sunkaus tarpusavio общения. bendravimo. вот. O dabar Jurijus Сейчас Юриус себя save высвобождает išvaduoja из iš tų каких-то įvykių, еще kokios параллелей paralelės дальше, toliau ну, как бы по тем per tas ситуациям, situacijas, а, kaip как jie они отразились apsireiškia в том же русле. Сейчас это все можно просветить, toj вытащить фантомно būsenai, себя из них, ištraukti fantomiškai juos, как бы kaip развязать kad эти узлы. išnarplioti tos mazgus. Да, вытаскивает. У него много Pas jį было buvo daug ситуаций, situacijų, kur jisai buvo где он был nuskriaustas, обижен, предан, išvarytas, изгнан, kur jam где ему nebuvo kur некуда eiti, было kur buvo идти, и было сложно и тяжело. Вот эти все Ir dabar ситуации visas стирает. situacijas jisai ištrina. И Ir išėjimas į kitą уход в realybę, другую kaip реальность, dabar, как еще проявляется в этих kaip apsireiškia реальностях šitose слоях. realybėse. Но он, Kai когда tas, вот эта меховая сущность kaip tas minkštas būtybė внутри buvo viduje, была, он создал себе jisai buvo pasidarė savo дал tokį выпьет, savo расслабится и pasaulį, kur уйдет, так išgeria, скажем. И atsipalaiduoja там в этом ir tam мире pasaulyje jisai būdavo ten stiprus, jis свой turi дом, у darbą. него есть работа, у него Вот Va, доставай, tas вот он scenarijus сценарий ir отображается reikia где. Вот сейчас можно paimti tą достать эту реальность. realybę Я не знаю, как это ir, сделает сейчас он. ir apreikšti, И проявить ее, то есть materializuoti материализовать на ant savo свою жизнь. apreikšto gyvenimo. Taip да, jisai он kaip как toks, такую, kaip duris taip ну, как atidaro дверь вот так открывает. ir tas jo И вот это его svajonė мечта, так скажем, просто projektuojasi проецируется į сюда, šitą в это gyvenimą, воплощение, в эту жизнь, į šitą realybę, в эту реальность, kur jisai где он savai patenkintas, самодостаточный, где у него есть yra kur все gyventi, жить, kuris где он puikiai gyvena, прекрасно работает, kuris laimingas, где он kuris счастлив, nevienišas. где он не одинок. Есть рядом Yra женщина, moteris, которая kuri его jį supranta. понимает. Все это вон Visą tai так jisai прям kažkaip как tai Вот, а вымещается, išvalo, что очищается. išsivalo visą tai, очищается вот это keistas странное būsenas состояние, išsivalo. Tas, что жизнь прошла, все išsivalo tai, kad кончилось, ничего praėjo уже gyvenimas вот это все ir nieko nebebus, Вот еще вот tai то, что да, только выйти из тела и baigėsi все. gyvenimas. Вот это самый главный абсурд. Ты выйдешь и Esmė пойдешь tame, по kad tu кругу vėl снова. išeisi ir vėl eisi tuo pačiu ratu, vėl iš naujo. Всё это сейчас Visa tai выходит прямо из išeina iš jo его gyvenimo. жизни. Nėra to Нет этой pasmerktumo, обреченности, nėra нет to, этого, to так nuolankumo, скажем, смирения sutikimo. какого-то, согласия. Вот сейчас хочется что-то прямо из души, вот Ir прям norisi за kaip iš, голову там, kaip iš tos iš sielos ištraukti kažkas ten, kaip Ну, это как такое, daugiau kampis koks. Čia toks а, kaip как čia tokia звезда, kaip только žvaigždė, Вот, и tik я tai что-то такое jinai чувствую. apvalė. Кому она достает. Kas čia per принадлежит? ženklas? Что это за знак? Aš irgi jį jaučiu.
Может, Gal это, taip atrodys конечно, keistas, покажется странным, bet ta но žvaigždė, эта звезда, это kaip Dovydo как звезда žvaigždė, Давида, Да? bet priklauso kažkokiam tai принадлежит какому-то vyrui. мужчине, Toks vyras su такой в juoda kepurė. черной шляпе. Проявили его, Nu, как apreiškime jį сейчас dabar себя kaip, показывает мужчина. Самое kaip, главное, Юриус apsirei, изъявляет kaip волю Jurijus, звезду kaip Jurijus nori убрать из išimti tą жизни žvaigždę ar или pasilikti savo. оставить. Išimti iš tavęs. Брать из себя. Мгм. Достает ее. Это Kaip как atributas атрибут какого-то kažkokios страдания kančios. прямо. Ir atiduodu. Отдают И вот ей. этот мужик, принимает ли он, Ir tas что он говорит? vyriškis kažką priima, ką jis sako, ar turi savo kažkokius argumentus. Аргументы. Taip, tai Да, jo это žvaigždė. его звезда, это его. O kodėl tavo žvaigždė turi nešioti kiti? Tai yra ta žymė. Jis Он daugam многим такие tokias žvaigždės раздает. Это dalina. как Tai kaip долг kaip, их, как kaip боль jų pareiga, kaip jų очищение. įrankis apsivalymui. Tai vadinasi, tu dalini skausmą, vadinasi, tu teroristas mentalinis. Когда сейчас это определилось, Tai kokia valia какова воля nuo Jurijaus? от Юриуса? Ar dar kažkas Еще apsireišk, сейчас проявится, кто готов kuris nori su tuo momentu įsiaiškinti? с моментом. Gal daugiau bus norinčių? Labai daug žmonių Много проявляется apsireiškia. людей. Jūs На su что kuo sutikot согласились, priimdami šitą приняв вот это в свою жизнь? žvaigždę? Ну, такое Nu, убеждение, toks что нужно įsitikinimas, kad пострадать. reikia pakentėti, o paskui bus gerai. У O кого-то pas kažką произошло это buvo, хорошо, kam nors куда оно įvyko tas ушло, gerai хорошо. ir kur visą tai išėjo. Нет, Ne pas nieką у nebuvo tas кого не gerai. произошло. А теперь мы, Просто кажется, возвращаемся O в mes эту dabar схему украденных grįžtame сценариев. А ну, так į где-то tą, есть ваше хорошо. į tą vietą, kaip pavogtus scenarius. Tai jūs vis kenčiat tai, kas pagal tą variantą По gyvena, тому варианту. kas gerai gyvena. Tai tai išrinktieji, только избранные. o Кто kas išrenka juos? избирает? Ir kentėjai jie, Страдали ли они, kaip как jūs. вы? Ne, jie ne. Нет, вот этот Tas, дед, который раздает эти tas звезды, senelis, он kuris избирает. dalina tas žvaigždės, tas ir išrenka, kuriam, Вот сейчас просто наблюдаем их реакцию. kuriam, какое-то kuriam прозрение существует. nepriklauso. Просто Vienu прелесть. tiesiog stebuklas. Многие Daug kas переживают, открывают prabunda, глаза, atmerkia akis ir видят. mato. Ir Причем они jie страдают ne не vieną jau одно įsikūnymą jie воплощение kenčia. Ir dabar kiekvienas, Сейчас kuris каждый, кто в состоянии достает такую же колючку, ištraukia iš такую savęs же tą metalinę žvaigždę. Ir visą tą, И вот этого ir деда tą завалили senelį звездами. užmėtėme tomis žvaigždėmis. Мгм. И вот важно Ir забрать dabar свое svarbu paimti хорошее. tą gerą Ir što- ir savo. što Ir kas vyksta происходит tokiu в этом atveju. случае? Kiekvienas dabar pasiima забирает savo laimę, свое счастье, savo meilę, свою любовь, свое Свою видение внутреннее рамида. спокойствие. И эти Ir tie избранные išrinktieji становятся, показывают, pasidaro как выглядят на самом kaip деле, būtybės, они просто tie как išrinktieji pasidaro. сущности. Na, žinau. И Ir от iš них jų утекает всё это viskas, visas tas счастье, grožis, вся visas эта tas красота, džiaugsmas всё это iš jų išteka. Ir спокойствие. jie pasidaro И они прям становятся tokiais такими pilkais, серыми, baisiais страшными. pasidaro.
O Sandra А Сандра тоже savo paima. свою забирает. Taip irgi. Да. Šaunuolė. Мгм. Ir tą senelį, И этого деда ir tą senelį galima Право. susprogdinti ir visą Да, tą это platformą платформа su tom būtybėm. сложностями на завершение. мгм. Ir visas tas žvaigždės, Всё, viską. всё. Taip. Мгм. Вот, идем Ir dabar einam į jo его šviesos struktūrą. световая Ar сейчас. Возможно ли įmanoma dabar su ją kažkaip sinchronizuotis, apreikšti? Taip. Да. Jis taip kaip Он kaip так kaip на lifto лифте į viršų. таком вверх Juda передвигается, перемещается и ir rodo savo показывает свою struktūrą. структуру. Tokia labai Такая graži, очень tokia labai красивая, очень такая tokia galaktika, степенная tokia галактика. nuostabaus Вот. grožio. Ten Там daug много įvairių разных звезд. žvaigždžių, tokia labai Очень такая gera, добрая, galinga мощная energija pas jį. энергия у него. Labai stipri. Очень сильная. Мгм. Ir eina į vidurį Заходит tos, прям в эту į vidurį tos структуру, struktūros ir центрируется centruojasi. и Ir запускает волновые bangas paleidžia. потоки. Вот раскрывается. Это как, Ir даже taip, не taip знаю, с maždaug чем kaip, это сравнить. tai kaip, Это как огромный kaip didelis световой šviesos ядерный reaktorius. реактор. Toks galingas, Такой stipras. мощный, сильный. Начинает Pradeda save выстраивать себя reikiuoti. Tokias таких скоростных потоках очень быстрых, greituminiuose быстрее, чем judėjime. скорость света. Мне аж голову сдавило Greičiau negu kad уже. Физика не šviesos greitis. Man net Юрий galva сказал, pradėjo сейчас suktis. тело удалит Dabar информацию, все спокойно, все хорошо. идем Jūri duoda дальше. informaciją, viskas gerai, po truputį Всё. plečiamės. Да. Раскрывается Atskleidžia kūną. вот O энергия energija прямо напрямую eina в į тело kūną. идет. И там тоже начинаются такие Ir ten вихревые prasideda световые tokios волны. šviesos bangos, labai galingos Очень ir мощные, stiprios. сильные, Tokios šiltos. теплые. Мгм. Visi Все egregorai, kokie эгрегоры, buvo pas jį какие были, apsireiškę. проявляет. У Pas jį него socialinis такой egregoras, социальный egregoras, эгрегор, religinis egregoras, религиозный, matrica матрицу. ir Прям paima iš ten забирает оттуда свои savo частички dalis, своей savo энергии, energiją ir ištrina tos стирает эти egregorus. эгрегоры. O dabar Вот сейчас asmenybė, личность. ką dabar Что sakai, ты? Говори. jisai Вот kūną тело, rodo, вот тело показывает, jis как rodo, kaip тут eina внутри tos эти energijos viduj энергии. per kūną. Да. Прям туда ему нужно, Ten в jam тело. reikia į kūną, Туда. bet reikia prieš Прежде kaip, чем зайти в тело, нам нужно пообщаться, как мы в унисон. Как мне kaip, нравится bet tai kaip iš pradžių kaip užeiti į kūną, mums reikia pabendrauti su asmenybė. Потому что Dėl to, kad asmenybė mūsų gali neįleisti į tą что kūną. говорит личность? Вот Ką sako dabar tas Jūrijos, su kuriuo mes susipažinom. Jisai iš tikrųjų Он на самом jis деле labai очень такой paslaptingas, скрытный, labai очень užsidaręs, закрытый, очень labai vienišas.
одинокий, он никогда jis никому niekada свою душу savo не sielos открывает. netidaro. И Ir jisai он viduje viską все nešioja. внутри Ir носит, и tai это jam ему labai очень sunku. тяжело. Потому Сам что уже там, раскрыл. Мгм. да, сам там Ir dabar užduodu пребывает. šiam klausimui. Задаю ему вопрос. А Ko tu ш- bijai, чего ты kad su боишься, tavimi что atsitiks? произойдет? Kad, Ну, kad предадут, наплюют išduos, в душу, prispjaudys į сделают į гадость. sielą. А теперь давай еще раз O dabar увидим, что pažiūrėkim dar есть kartą. твоя душа. И Dar kartą почему pažiūrėkim, ее kas yra так tavo легко siela ir kodėl taip lengva ją prispjaudyti. Ir kodėl Почему jinai она принимает? priima tą informaciją. Todėl, kad jinai Потому что она iki šito momento, до вот iki этого dabartinio, момента, до сегодняшнего, jinai она, kaip ну, как sužeistas раненая paukštis buvo. птица, вот так он такую ассоциацию говорит. Jai taip, Ей так taip больно, skaudėjo еще были ir dar те, buvo tie, кто kurie этим tuo naudojasi. пользовались. Dar kartą. Еще раз. Вариант Variantas раненой птицы. Убираем образ pažeistų paukščių определения. Кто ты? pavydalas. Dabar Своей išjuntai, сути. kas tu savo esmė. А эта суть уже O строит, dabar šitą создает esmė личность. sudaro asmenybės. Jis dabar supranta, kad jisai yra Понимает, что он energija, энергия, что он такая kad jisai tokia световая, galinga мощная šviesos энергия, energija, которая kuri строит галактики. stato galaktikas. Но здесь в Bet теле tam вот kūne его jisai как-то вот pamušė jį. подбили, так скажем. Потому что Todėl, ты kad tu согласился, что sutikai, kad тебя tave можно подбить. galima pamušti. Ir tokiu atveju В kas? данном случае что? Jisai nenori Он не būti хочет pamuštas. быть подбитым. Так, ты Tu sutikai su согласился с tuo, этим? o А kokiu tu каким gali ты būti? можешь быть? Dabar apreišk Сейчас save, прояви себя savo в geriausią наилучшей variantą, kuo tu gali версии. būti. Кем ты можешь быть? Если ты Jeigu tu не nepamuštas, подбитый, tai тогда ты tada какой? tu koks? Laimingas. Счастливый, говорит. Вот, и вот эту перезапись давай Ir dabar сейчас šitą vat perrašymą dabar произведем. apreiškim. Ir dabar tam И momentą, вот в том моменте, kai tave когда pamušė, тебя подбили, обливали, kai tave вот pamušė, в том моменте apspjaudė, перезапиши tu dabar perrašai kaip определение į себя save, как kaip tu laimingai, laimingas, Ты счастлив, потому что все dėl to, kad части save gražinai тебя вернули. iš aštuonkojų, Бога, iš apgavyščių, обманов, iš kitų из других virtualių виртуальных реальностей. Ты сейчас realybių. Ir извлек viską susigražinai savo. Tada kaip? Тогда Tada jisai toks он такой pasidaro становится sąmoningas, осознанно. kaip pasakyti, Это даже да, нет, kaip осознанно sąmoningai, свободный, да. sąmoningai laisvas. меняет себя каждый момент, Jisai в любой keičia save ситуации. bet kokioje situacijoje. Ir neplaukia pasroviai, o jisai А управляет valdo этим šitą, И šitą что тогда личность что-то меняет? judėjimą. O ką asmenybė tada keičia kažką? Да. Тогда личность Tada asmenybė становится pasidaro такой tokia уверенной, спокойной, tvirta, свободной. ramia. Никто ее не И вот может мы сейчас Dabar kontaktuojame su ja, ней. dabar Сейчас он sinchronizuojame su savo Что происходит? šviesa То, ir, что ты ir делаешь, как kaip kūnas reaguoja, kur reikia užeiti. Jisai rodo kūną, показывает тело, išrikiuoja, настраивает под ногами заслонку, убирает и туда ištraukia отправляет всё, что sklendę po kojomis ir išmeta viską į žemės как такое centrą. выжженное пространство. Pas jį я бы сказала. viduriniai organai toks kaip išdeginta erdvė.
visi Костная kaulai структура вся griūna, byra, садится, разваливается. Как будто kaip ему kad jam būtų ну, 200 200 metų. лет. Вот Tokia būsena. такое состояние. Ir dabar jisai И pradeda сейчас он начинает pradeda заполнять своей užpildyti энергией, savo energiją, той мощной, kuri, которая строит kuri, галактики, свое kuri тело, kuria savo galaktiką, энергетики. И вот каждую клеточку проникает visas, свет, visas и в каждой клеточке ląstelės начинается prasideda такая работа по darbas восстановлению. atsistatymo, persistatymo, perstato, pertvarko Восстанавливает stuburą, позвоночник, sutvarko восстанавливает кости черепа, kaulus, восстанавливает sutvarko десна, dantis, зубы, e, кости рук, кости ног. visą Все kaulų костную sistemą, visą структуру pertvarko. настраивает, Apreiškia visus проявляет все sąnarius, суставы, восстанавливает raumenis, мышцы, pertvarko, sutvarko pilvą. желудок. Желудок внутри Pilvas viduje как будто он выпил toks įspūdis, kad уксус jisai или išgėrė кислоту. kažkokią Вся rūgštį. просто вот отсутствуют, и такие Ir, слизистые ir kaip прямо tokios, как дырки. kaip Сейчас skylės tokios. заливает их Ir светом, užpila visą tai šviesa, kepenys печень man pareiškia. проявляет. Bet kepenys, Печень это такой орган, to, который не болит, но kuris который neskauda, выглядит как bet jinai atrodo пожеванный башмак. kaip seni batai. Вот Tokia такая asociacija. ассоциация, так скажем, выстраивает Visas все клетки печени. užpildo viską Заполняет šviesa. Ir светом, eina и идет процесс procesas наполнения užpildymo. поджелудочную железу, Visus kitus желчные organus. протоки. Сам кишечник восстанавливает. Visus, Прочищает visas venas все išvalo. вены в кишечнике Ir и сосуды. visi Все kraujuoja. кровоточит. Вот такое ощущение. Tokios Такие labai истонченные, plonos. Ir dabar jį užpildo, išvalo, užlieja šviesa ir išvalo visą kraujo sistemą, pertvarko. Ir kažkoks tai momentas įvyko. Произошел. Aš nežinau, Я не kas tai, знаю, что это такое. bet būtent Именно organizmo отравление apsinuodimas, kaip kad įvyko, kaip jau, kad jau atgal negalima statyti. Kur tas tumbleris? Тело приняло, что все, как уже невозврат. Вот эту Dabar galime информацию šitą сейчас informaciją можно anuliuoti. аннулировать. Вот как, знаешь, Nu, kaip sinusoida nuėjo žemyn. вот как Kaip dabar galime можно išlyginti? сейчас выровнять? Я не знаю, что я говорю. Определить, как это. Tai įvyko, Это случилось. было? Это было где-то лет, kažkur 30 metų. наверное, ему было. И Ir organizmas уже перестроился на persitvarkė į savo, Потенциал, что до сих пор он все еще į savo susinaikinimą. Ir dabar toks potencialas, kad ir том, что энергия очень dėl to, kad energija labai stipri. O dabar to в momentą, том моменте сейчас можно tą amplitudę pakelti амплитуду поднять. ir toliau. Дальше здесь. Ir kaip tai vyks toliau. Jis dabar mato Он сейчас видит savo kūną, свое тело вот в каждый год kiek, жизни его. Вот так выстроен kiekvieną человечек. metus savo И вот gyvenimo. в каждом Ir kiekvienam моменте он сейчас дает туда momentu информацию, duoda энергию. В каждом informaciją моменте он меняет, ir постепенно pastoviai šviečia рассветляет и меняет ir вот эту šitą направленность kryptį. именно не на Ir разрушение būtent тела, а на nukreipia visą ne восстановление здоровья, на naikinimui kūno, o būtent atsistatymui, полное atsinaujinimo обновление, kūnui. так скажем. Мгм.
И по truputį Постепенно pertvarko. перестраивает. Ir paraleliai Параллельно идут процессы, eina visi procesai в kūne. теле дальше. Imuninė sistema Иммунную pertvarko. систему восстанавливает, Limfa. лимфатическую. Pas jį Его kažkaip как бы kaip в клетках limfosistema, лимфатической системы kaip limfa алкоголь priimena alkoholį, воспринят как его, как уже настолько, как kaip будто это limfa его, как priima kaip будто это alkoholis, kaip čia, kad jau jo Я yra. тоже видела планку делить. Как будто это вот Kaip, уже kaip, его kad, собственные kaip как jos бы nuosavos клетки, так скажем. И вот ląstelės. сейчас Dabar он jisai išvalo. очищает все оттуда. Ir dar daugiau. И более того, Ir tas вот galingas, этот мощный, ta energija, мощная энергия energija нереализованности себя, она savęs так и nerealizavimo, осталась jinai ir liko в той наилучшей версии с молодого, nuo с 30-mečio 30-летнего vyriškio. мужика. Мгм. Вот она сейчас прямо скоксована, вот ее сейчас можно Ją dabar galima лучше apreikšti. Да, раскрывает, Atveria, išplečia, расширяет keičia. ее, меняет. Мгм. Bronchus, Бронхолегочную всю Провала. систему прочищает. Мгм. Все разрывы visus, внутри viską соединяет. sujungia. Такое Toks ощущение, как будто ткани, органы įspūdis, прям kad так visus разорвало. organus išsprogdina, Соединяет, viską sujungia, выстраивает sutvarko. заново все. Ir Вот эти iš šitos нервную nervų sistemą, систему, вот эти visus все neuroklasterius нейрокластеры восстанавливает, головной išvalo мозг galvos прочищает все smegenis, сосуды. smegenų veiklą, visus Мгм. išrikiuoja, Выстраивает себя таким iš- pat- светлым, išrikiuoja save сильным, tokiu šviesiu, здоровым, sveiku, наполненным. pripildytu. Ir Sandrai И duoda Сандре informaciją, дает kad jinai информацию, чтобы тоже valytų savo organizmą. очищала организм. Особенно Ypatingai bronchus бронхолегочную ir систему, plaučius. всю Nervų sistema. нервную Nervų систему sistema восстанавливает. sutvarko. У нее такой Pas jį зажим toks вот, užspaudimas, nu, от пупка и вниз, kur да, вниз nuo живота. Вот saulės это rezginio место у нее как ir будто ir žemyn, kaip kad камень. betoninis akmuo būtų uždėtas. Сейчас убирается Dabar išima весь šitą этот betoną бетон и ir užpildo šviesą. заполняет светом. Ну, это можно этот Ta betoną galima irgi į šviesą, į energiją pervesti. энергию. И раскрывается, выпрямляет. Ir Блин, Sandra Сандра, вот прям хочется atsitęsia, įsitempia, norisi pajusti save, ощутить себя mergina, девушкой. ramia, Спокойной, tikra savim, уверенной в šviesa, себе, светлой, tokia солнышком. saulė. Ir tos И вот problemos, эти проблемы, ну, это свойство tai ее организма, ее личности, она все свои visas tas savo страхи, моменты, когда ей было страшно, было baimės, тяжело, paima, просто jinai ištrina viskas. стирает. Ir viskas, И так получилось, что теперь dabar, стирается dabar автоматически. ištrindavo, всё tai dabar подряд. viskas trinasi iš eilės. Мгм. Taip ir yra. Dabar viską Сейчас išrikiuoja iš naujo, выстраивает заново šitą eiliškumą, эту последовательность, так скажем, событий. įvykio. Мгм.
прямо в голове выстраивает все по порядку, viską sutvarko, viską раскрывает. atveria. И эмоциональное свое состояние, вот этой зажатости Ir постоянной tas страх baimės убирает. emocijas visas išima. Мгм. Na ir gerai būtų dabar Сейчас apšviesti, рассветить. apšviesti gyvenimo aspektus. Savo Свою savirealizaciją самореализацию Jurijus Юриус раскрывает. atidaro. Он Jis очень labai kūrybinis творческий žmogus, jisai человек, у pas jį него auksinės rankos, золотые руки, jis он labai очень atsakingas, labai ответственный, rimtas, он очень jis серьезный. galėtų Он мог бы свой savo бизнес verslą создать sukurti и ir прекрасно puikiausiai dirbti. работать. Вот сейчас прямо раскрывает эти Ir потоки, dabar atidaro горную tuos реку, srautus направляет kaip, к себе. kaip Финансовые потоки тоже расширяет, finansinės направляет к srautus себе. atidaro. У него очень такая Pas jį tokia мощная фундаментальная stipri fundamentali energija, которая, kuri viską gali, ну, jisai все gali может, viską. он может все. Jis, Нет jis такого, nėra что to, он не ką сможет. negalėtų, jisai gali viską. Он все сможет. Savo Свое gerbuvę благополучие раскрывает. atidaro. Ir Sandra taip И pat Сандра тоже atidaro раскрывает свои savo потоки srautus самореализации. savirealizacijos. Вот еще O dar pas Jurijų gerai būtų хорошо было бы atidaryti раскрыть energiją, взаимоотношения с atidaryti, социумом. Вот он там-то jisai вроде kaip ten ir įsidarė, bet открылся, kaip bendravimas su žmonėms netidarytas. Ta prasme, kad žmonės, то есть kad я aš раскрываю себя atskleičiau save per juos. ну, то есть я же не буду для себя свои таланты Kad savo talentus как раскрыть. pamatytų, sužinotų žmonės, Как у него kaip su to psichologiniai дела reikalai su juo. Такое ощущение, Toks что įspūdis, kad jis dar vis uždarytas. Taip, jisai gali save atidaryti. Раскрыть. Reikia pažiūrėti, kas atsitiks, если ты сейчас jeigu tu atsisuksi į žmonės, su savim tikru. настоящим. Taip, Мгм. taip jis nemato. Да, он видит. Jie Его priima воспринимают спокойно, ramiai, хорошо. gerai. Vienintelė pas jį. Единственное, у него Jis yra есть tokie так draugai называемые приятели, ir pažįstami, товарищи, не знаю, kurie как сказать, которые jo, ему, которым он нужен как просто kuriems собеседник, jis reikalingas kaip так мне сказать. sugerovas ir Товарищи, хочется reikia tokiam сказать draugam именно pasakyti, Ну товарищи. да, там проще, потому reikia что pasakyti, tokie draugai tau nedraugai. Reikia juos visus išimti. Ir tada, Когда он kada jis самодостаточный, savim уверенный, patenkintas, спокойный, то и им с ним не интересно. jiems kaip Jurijus toks savim pasitikintis ir jis reikalingas kaip sugerovas ir dar geriausia būtų už jo sąskaitą. Tai jisai nuima, čia ne jo kontingentas bendravimo, ne tokios energijos. Dabar tai taip. Dabar įsirikiavo tėkmė, kur pasaulis patenkintas Jurijumi ir Sandra savo srautus sutvarko. Taip gerai, o dabar tas Virginijaus per Virginiją galima apreikšti Gerardą. Galim. Можем.
Ir ką jisai? Virginijus toks Виргиниус такой. Ой, улыбается, šypsosi, стоит toks šviesus, трезвый такой. apsireiškia Появился Gerardas. Герардас. Jisai kažkoks А он, кстати, liūdnas какой-то ir tamsus. грустный, темный. Ir su kažkokiais В каких-то skudurais. лохмотьях почему-то. O ką tu Что ты tikėjai? ожидал, когда Kaip tu ты išeisi iš kūno? вступишь в дело? Tai tavo pasirinkimas. Это твое право. Niekas tau nieko nesako, bet paprasčiausiai, ko tu tikėjai. Интересно, что ты ожидал? Jis aplamai Вообще не nesuprato, понял, как это произошло. kaip, Как будто это было не с ним. kaip kad Как buvo будто ne его su juo, кто-то kaip взял, kad jį paėmė так ir сказать, kažkas и padarė все už это jį visą сделал за tai. него. Как Значит, будто он он до сих фильм пор смотрел. тебя держит. Мгм. Kas laiko tave, kas toks, kuris tave laiko, kuris už tave tai padarė. Tai tokia būtybė, Это такая сущность didelė, большая, kaip с su, головой быка, su каком-то черном buliaus galva, плаще, su что ли. ploščiu. А вот Aš noriu užduoti хочу задать вопрос klausimą. Герардасу. А O, как o kaip tu su ta būtybė столкнулся esi susidūręs? ты Tu ar atsimeni tam? Kokiu momentu su ją susidūrėjai? Kokiu momentu tu leidai jam prieiti prie tavęs arčiau? Jinai pas jį Она к нему atėjo пришла в виде какой-то kaip такой tokia девочки mergaitė беззащитной. Это сущность. ir, ir, И ir paprasčiausiai просто norėjo хотела с ним su общаться, juo и она bendrauti иногда с ним ir общалась. retkarčiais bendravo su juo. Jie netgi Они даже беседовали, kalbėdavosi. разговаривали. А Он вот даже сейчас, O dabar ką jisai что он nusprendžia, ощущает, что kokia jo была его эмоция? emocija, reakcija, kas link tos būtybės. Но он в шоке от того, что Jisai он видел, šoka, как kai это pamatė, реально kaip jinai iš tikrųjų atrodo ta būtybė. Bet svarbiausia, kad tu Ты, главное, pamatėjai. увидел. O dabar, Теперь увидеть, как o dabar это pažiūrėk, kaip будет tu atrodai be jo воздействие. poveikio. Кто ты вне Kas tu этой be šito destrukcinio деструктивной poveikio, возни, be parazitinio присутствия. dalyvavimo. Nu, Раскройся. apreišk save. он видит в себе Jisai mato свет и savyje энергию šviesą ir свою. energiją savyje. Tik tai jinai Только pas она у jį него kažkokia какая-то užspausta. зажатенькая. Nu, apreišk toliau save. Toliau. Раскрывает. Jisai keista, jisai По-разному rodo, показывает знак. rodo Китайский, не kažkokį знаю, как он kinietišką называется, ženklą что-то со слова или... ir sako, И говорит, ir sako, это нужно tai reikia Karoliui Карлю perduoti. дать. Ir там такие ten paralelės ir vertikalės trys вертикали. juostelės. Так, давай, Dabar Кароль, apreiškiam проверим Karoliui. и смотрим, Ir kas per, tai, что за знак, что kas tai per ženklas ir информацию kokią informaciją jisai neša. Tai kaip, Это как tai reiškia означает, kaip dėkingumas, как благодарность, kaip pagarba. как уважение. Ну, А Труд. теперь O dabar, распаковываем. А теперь o распаковываем. dabar išpakuojam šitą Что является ядром? daiktą ir kas tai yra, ir kas yra esmė to daikto. такая Tokia juoda, kaip dėmė, как клякса, kaip bitumas. как битум. Kokia Какая-то kažkokia пустота. tuštuma ir kokia reakcija. Ir Gerardo. Герардеса и вообще все, кто сейчас Ir может kurie видеть это. visi tai mato ir В этой tame игре. žaidžia. Nu, Karoliui tai tikrai nereikia Мгм. šitai. Посмотри, у O тебя pas Karoliui, есть pažiūrėk, pas tave tokių yra? Герардес? Может быть, ты тоже? Gal ir tu su kažkuo mainaisi?
Ne, pasitokių nėra. Нет, у него таких нет Tai gerai. штук. Ну, O отлично. Gerardas, А Герардас kaip su как tuo с этим поступает? elgesi? Visi kažkaip tai Он как-то iš karto сразу ištrina стирает su ее, šitą этот знак, ženklą, эту кляксу. šitą dėmę. Jis visą laiką Он все время stebisi. удивлен. Он Jis как-то labai вот keista, очень странно себя ведет. Он jis как tai будто tiesiog бы понял, что он nesupranta, kad jis в jau теле, ne вот kūne. так бы я сказала. Jis Он visada все время šokiruotas. шокирован. Да. O kas toliau? Что Нужно Kas дальше? toliau? Что O дальше? ką tu Что toliau ты nusiteikęs намерен veikti? делать дальше? Jis sako, Он говорит, padėkit man помогите мне išeiti į viršų. наверх туда. Мы не сможем этого сделать, Mes пока ты себя не negalim достанешь taip того, кто padaryti, kol tu вот pats туда save пойдет. nepaims, Ну, ты же сам присутствуешь. pats save nepakelsi. Žiūrėk į Он вот это vid, видит свет, вот он его раскрывает jisai до состояния mato savo tą šviesą, jisai iki kūno боится. didumo padidina, Вот, значит, вышли o на toliau некий bijo. страх, как Vadinasi, он mes выглядит. patekom vėl kažkokią baimę ir kas toliau? Jis mato kaip daug tokių spigliuotų ežių. Ir tu jos neši su savim ir stebėsi per juos. А теперь поиграй dabar- с светом, с этими O же dabar pažaisk своей šviesą энергией. su tais ežiais. Jie Они pasidarė становятся pliušiniai, o paskui плюшевыми, потом guminiai. резиновыми какими-то. Потом O в po один to маленький šarик nedidelė guminė kamuoliuką, o po to jisai просто užpila jos заливает šviesą. светом. Мгм. Nustebo. Ir energija, Энергия сразу пошла. energija iš karto išėjo už kūno ribų. Ir jis toks pasidaro. И он такой становится Toks невесомый. lengvas. Ir И jisai сразу видит вот так, ir как jisai вверху, ir mato вдалеке, toli звезду žvaigždę tokią. Viršui. Ir išeina. выходит туда. Ar jo neapgavystė, čia jo žvaigždė? Ne, jo žvaigždė. Его. Мгм. Jis po Это truputį aukštyn постепенно kyla поднимается туда, į viršų. вверх. Tai irgi Это kažkokia тоже tai какая-то forma, форма увидеть pamatė звезду. žvaigždę. Aš Напомню, priminsiu, что когда-то kad ты kažkada был tai buvai ne не tik только žvaigždė, звездой, а o бесконечным присутствием kažkada buvai света beribė сознания. šviesos Тогда это выглядит как? sąmonė. Tada tai atrodo kaip, taip kaip Это kažkaip. как такое, Tai ta žvaigždė, вот эта kaip звезда, как такой маленький mažytis огонек, žiburėlis, она превращается в такое jinai большое-большое пространство. persitvarko į didelę Теперь выбирай быть erdvę. O в dabar точке или быть persiformuok, kad būti visur, visada. везде. Taip. Jis išeina į tą Входит в это erdvę. пространство. Tiesiog jis integruojasi ją. Na ir nuostabu. Вот, отлично. Раскрываем Dabar, сейчас еще раз Виргиниус, дом, dabar dar kartą Virginijaus tą džiaugsmą, радость. namą, Да, srautą, да, прям так заливает Užpila- светом, расширяет. užpila Идут люди, смотрят, tą namą ir ateina žmonės, žiūri, деньги perka готовят. ir daug Причем много įvairių разных pirkėjų, совершенно ne vieni. покупателей, не одни. Мгм. Ir savo И свой поток, ir savo именно благополучие раскрывает, srautą, savirealizacijos, savo самореализации.
gerbūvio srautą. Вот знаешь, какой мне образ? Что говори? Karoliui duoda Кароль, informaciją, он дает информацию. kad dar kartą Еще раз раскрыл. У меня такой образ atskleista. полностью Mano прямо toks четко вышел, что Virginijos все еще, вот знаешь, как воздушный mano змей, Virginijos, что он kaip aitvaras būna, kad ant, и вот закончится сейчас потом kad это kaip момент, aitvaras и už virvelės. ну, просто Ir знаешь, kol что yra, произойдет. Оборвется ли веревочка? Вот kaip jis он tą gali сейчас может этот образ tą aitvarą paleisti, kaip преобразовать. gali performuoti tą vaizdą. Должна быть заземленность, Turi būti, должны быть условия nes внешние для того, чтобы jam он reikia tų существовал. И вот он этот išorinių все время veiksnių, пытается, kad jis galėtų egzistuoti. Ir tas быть веревочкой. išorinis pasaulis, kad создать внешние условия. bando sudaryti sąlygas. Ну, он потому что Jis не paprasčiausiai nežino, знает, kaip как save себя panaudoti. Да, И он- ну, он правильно, ну, Teisingai, пока kol kas что jis вот этот ant tos веревочки. pririštas ant virvutės. А теперь O я dabar предлагаю siūlau увидеть išeiti į другой kitą образ. Ну, например, įvaizdį. Pavyzdžiui, tu gali skristi energijos, и эта энергия ant везде. energijos, o tos energijos yra visur, ir ant žemės, ir po žemę, ir be žemės. Ar pasiruošęs iš to išeiti? Taip, pasiruošęs. Да. Мгм. Jisai tai Он supranta это ir netgi tai понимает, jaučia. даже ощущает. Jis paprasčiausiai kaip, Просто как kaip, волна. kaip šviesos banga. Kaip toks Как srautas, такой kur поток, который вертикальный, vertikalus ir horizontalus. горизонтальный. Nu ir gerai. Теперь хорошо. Nu ką, galim užbaigti? Можем закончить. Grįžk, Возвращайся. Marina, įjungti Включайте mikrofoną. микрофон. Kokie nors klausimai yra? Какие-то Pas вопросы Jūrį. есть у Юриуса? Юрий, Ar turit Jūrio klausimų? он хочет хорошо жить. Просто Быть счастливым и спасибо вам за все. И вам спасибо. Хорошо. Ну, а вы, Знаете, O kaip Virginijus, pas jūs, Virginijau? Kaip aš вот, klausausi? когда я слушаю, думаю, как тут, ну просто, знаете, ну как Kaip nesidžiaug gyvenimą ir aplamai? вообще после вот то, что я слышу, Kaip- что происходит, это, ну знаете, ну, Ir kaip žmonės net vežti seansą, kaip... это самое, ну, Nu, tai yra ko вот užsiimti. есть чем мне заняться. Иначе я не знаю, чем бы заниматься. ну, это такой Ну, тебе toks временный nors какой-то этап, и я уверена, что вы еще и раскроетесь в своем laikinas etapas ir aš tikiu, kad jūs kažkur atsiskleidžiate savo kažkur Я įdomiau. надеюсь, ну, знаете, но все равно, ну, просто сидел и Iš дрожал pradžių вообще. sėdėjau ir džiaugiausi iš džiaugsmo. А потом от счастья, потом от радости того, что Э, кому-то и еще дžiaug- опять лучше станет. Džiaugiausi, kad kažkam dar geriau pasidarys, tam Gerardui. Taip, Karolis taip pergyveno dėl, kaip, kad dėl savo draugo. Помог, потому что он, Помог. ну, не знаю, и родителям, Ir отцу, ну, одним словом, vienu žodžiu. Nu, vat, просто счастье жить. kai žmonėms geriau pasidaro gyventi, Ну, вот, smagiau ir man. как бы, ну, не знаю, руки, ноги вам готовы и за себя, и за детей. Pasiruošęs jums, kaip Ну, в том sakė, смысле, rankas kojas, va čia už tą. просто, знаете, вот, просто такое ощущение. Tokia laimė. Что
Если Kaip Jurijus, Юриус позволит публиковать или оставить kaip Jurijus leis mums Конечно, kaip конечно, он всегда готов. publikuoti. Обязательно Taip, надо Jurijus публиковать, visada leis. как Tai можно kaip čia больше. reikia publikuoti, kad žmonės išgirstų ir daugiau Меня kreipsis лекции į в Что ж, жизни других. Обнимаю вас если обоих. apkabinu. да, взаимно. Jis До новых встреч. Спасибо вам. Тогда До можно свидания. это самое, только как можно Tik man, jeigu быстрее galima tam greičiau меня YouTube variantą А, atsiųskit, хорошо, сейчас займусь этим. kad galėčiau чтобы я мог бы как-то apkabinu Всё, iki обнимаю до pasimatymo. встречи. Ну, Хорошо, до до свидания. новых встреч. Да, Иначе прощаемся. всего хорошего. Viso geriausio.